Hey guys, hey, mumeze mute? Turabasuhuje mu izina rya Yesu aho mugiye muherereye hirya no hino mwebwe mukurikirana kitase kuri channel. Turabashimiye kuba mufunguye iyi video, tukaba tugiye gukomezanya n'amasomo. Uyu munsi tubafite isomo ryiza cyane. Recently twize ku bijyanye na major scale, aho twabonyemo urugero rwa C major scale, shape yayo twayibonye. C major scale twayibonye ubushize. Ubu rero ikintu tugiye gukora, tugiye kwiga isomo bita numbering system. Nagiye nibasezeranya mu mavideo atandukanye kubera ko nagiye nkoreshamo ibintu bya numbering system. Ubu rero twaje niyo tugiye kwiga numbering system. Numbering system ni Nashville numbering system, yaje kuvumburwa kugira ngo igikoreshwa mu muziki ifasha communication hagati y'abacuranzi, kuko ubu ngubu muziki yamaze gutera imbere ntago ari nka mbere wenda umuntu yabaga yacuranga ari wenyine agakora indirimbo, ariko ubu ngubu siko bimeze. Cyangwa se ugasanga umuntu yacuza indirimbo akoresheje piano gusa ari wenyine, ariko kubera yuko ubu ngubu haje music yabaye developed, abantu benshi bize music abantu basigaye bacuranga muri band. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bwo kugira ngo habeho communication y'amanota yoroshye, bahisemo havumbuye system yo kuvuga ayo manota mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo dukoresheje imibare. Urugero wenda reka tuvuge turi gukina muri kwisi, sibyo? Wenda tuvuge ngo we are playing in key of C, indirimbo yacu tuvuge ngo ni C, F, A minor, then G. Urukumva kuvuga ngo turi muri bande, nkavuga ngo indirimbo tugeze ida nimba ari chorus cyangwa se verse, tukavuga ngo iyi ndirimbo turi gucuranga ngo C, F, A, then G. Uri kumva yuko kubivuga nyine is time consuming, birafata igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bworoshye bwavumbuwe bwa Nashville numbering system, ni ukugira ngo aya manota nandi gucuranga tuyahereze imibare. Nituyaha imibare biraba byoroshye. Urugero reka mvuge ngo 1 4 6 5, kubera ko this is 1 muri kiyasi, ni ukuvuga ngo nimba indirimbo tuyisanze hano muri C, immediately ahantu dusanze iyo ndirimbo niho iyo nota turaza gufata, iyo key tuyisanze ngo ni nayo rimwe. Ni ukuvuga ngo nimba tuyisanze ahangaha muri C, this is 1 will be 1, sibyo? None twabonye yuko key umuntu aba ari gucurangiramo indirimbo igize n'andi manota arindwi ayiherekeje kugira ngo ubashe gucuranga indirimbo ishoboka iyo ari yo yose. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi C, this is C, muri iyi key ya C harimo andi manota arindwi. Twabonye atandatu, turaza kuyibukiranya kugira ngo noneho tuze gukorana numbering system, urugero dukoresheje C. Ariko nkuko twabibonye muri video turi kwiga major scale, ya major scale nakoze C major scale. Ni ukuvuga ngo iyi major scale tubaze, ni ukuvuga ngo harimo amanota arindwi, 1 2 3 4 5 6 7, then we back to 1. Nuko iyi ngiyi ari higher octave, ari octave y'ahangara. Uri kumva yuko bisona kimwe? Yes. Ni ukuvuga ngo 1 2 3 4 5 6 7 8 ni kimwe na 1. Ni ukuvuga ngo rero muri major scale tugiye tuyihereza imibare nkuko aya manota agiye akurikirana, wasanga nyine twahita dukora, byahita byoroha gukora ya numbering system. Ni ukuvuga ngo this is ahangaha niho dusanze indirimbo
nidukora major scale 2 3 4 5 6 7 then 8 ariyo 1. ni ukuvuga ngo aya manota twagiye dukoramo duhise tuyahereza iki? Duhise tuyahereza imibare. ni ukuvuga ngo this is 1 muri kiyasi, iyi ni 1, 2 irabahangaha. ni ukuvuga ngo rero twize C ya key ariko twiga ama open code, kuko tuje ahangaha this is 2 muri C, this is 2 ariko this is barcode. Reka dukoresha amanota twize kugira ngo nawe umutangizi utazi gufata mu barcode bizo bita bikorohera. ni ukuvuga ngo iri nota rinda hano turisanga this is D, iyi ni D. ahandi dushobora gusanga iri nota ni ahangaha, ni ukuvuga ngo ni ahangaha. ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu naberetse yuko D minor chord ni ari iyi ngiyi, ni gutya. ni ukuvuga ngo turasituraminga duhereye hano kuri root note yayo 1, ubwo kabiri iyi ngiyi ariyo iyi D minor, then 3 1 2 3 ni ukuvuga ngo this is E, this is E ari nayo iyi ngiyi. murumva ko bisona kimwe. gatatu muri key ya C ni ukuvuga ngo ni E. ayibonye. kane rero 1 2 3 4 muri kumva ni F. iyi ngiyi ni octave y'iri ngiyi, kandi ubwo this is 4 ari nayo naberetse ko ushobora kuyifata gutya. this is F, iyi ni barcode yayo, sibyo? cyangwa se F muri shape ya E, sibyo? 5 1 1 2 3 4 5 muri kubona yuko ari G. yes, G ufasha open chord. then 6 1 2 3 4 5 6 mwayibonye. 6 ukona yuko ari iyihe? ni A. this is A, which is higher octave of this A. ukumva ko bisona kimwe. niyo mpamvu this is A twarayibonye turi kwiga key ya C, niyo 6. then 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ni iyi ngiyi. muri kubona yuko 7 ari B, 7 ni B. okay, nari navuze yuko tuzamanza kwiga diminished chord, ariko reka nyereke ukuntu ifatwa nyine 7 ya key ya C ariyo B. ni ukuvuga ngo ni gutya. muri kuyibona? ni ukuvuga ngo aka gatoki gafashe muri fret ya gatatu, B string, aka nako muri fret ya gatatu kagafata kuri D string, aka ngaka muri fret ya kabiri kagafata A string, aka kagafata muri fret ya kangahe? ya mbere kuri D string, I mean G string. Urukumva yuko 7 tends to soft 1. muri kumva yuko this is B diminished chord. nayibonye?
ya mubonye numbering system nuko nguko nyine nuko nguko ikora ni ukuvuga ngo unafashe indi scale runaka ugafita wenda tuvuge G, hano naho wahita ukora numbering system, then ugahita ubona iki, ugahita ubona amanota agize key ya G. Urukona yuko biroroshye. Ni ukuvuga ngo rero starting from this major scale nawe ushobora kwigisha andi manota yose asigaye, ariko tuzagenda twiga tureba uburyo aba formed, then turebe code formation, either minor code cyangwa se major code. None ikindi nanibagiwe kubabwira, buri gihe iyo dufite major scale I mean turi muri major key, 1 iba ari major code, 2 ari minor code, 3 ari minor code, 4 ari major code, 5 ari major code, 6 ari iki minor code, and then 7 ari diminished code. Ni ukuvuga ngo iyo turi muri major key cyangwa se major scale nuko biba bimeze. Murakoze gukurikirana iyi video, ushobora gusiga comment, like, share. Turabakunda cyane kandi twishimiye ubufatanye muba mutugaragariza. Bye bye, ciao ciao.